Haleluya. Ibyo twabyumvikanyeho rero, ubwo ngubwo nuko kujya bigenda. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, dusigaje umwanya muto kandi turawukoramo neza bigende neza. Ndumva Imana itabatumiye kugira ngo mugendera. Ndumva Imana iri butabara abantu bayo. Haleluya. Imana iri butabara abantu bayo mu izina rya Yesu. Igitabo cya kabiri cy'Abami no tugiye gusoma, igitabo cya kabiri cy'Abami. Igitabo cya kabiri cy'Abami no tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro tugirire neza. Igitabo cya gatatu cya kabiri, nagira ngo numve ko mwahafashe. Datamuhora guhugisha. Ariko abarokore baracyari mu rusengero. Kuburakaye ntabwo bisigura ko Imana ari bwije gukora, ahubwo Imana irakora kubera wayinezererewe. Umushinya wawe ntabwo ushobora kugeraho Imana yarakariye Ninenewi, iravuga ati ndabarimbura mbamane, hashize iminota 30 irababarira. Rero kuba warakariye Imana ntibisigura ko ari bwije gukora, ahubwo ndabona Imana iri gukorera mu muntu wirekuye akiyegereza Imana. Haleluya. Kumbure wabonye dutambira Imana tugira gute? Ntabwo dutamba kubera duhaza, ahubwo dutamba kubera Imana ari Imana. Kubera Imana ari iki? Ari Imana. Abo yagiriye neza bajya babasha kubikora. Twarize rero igihe kimwe turiga ijambo ry'Imana, batwigisha ku muntu bita Petero. Burya Petero ntawe muzi. Petero yabanye n'abigishwa bagenzi be, akorera Imana araruha. Irombe ryanya tushobora kurushya. Kandi ikimenyetso uragifite uricaye bisigura ngo urarushye. Haleluya. Ngo arushe inzara irabarya. Babwira Yesu ati nkawe uyoboye iyi misiyo, inzara irira turya ari wowe bose. Yesu aravuga ati mwihangane tuzagororerwa, ariko tugeze mu mwonga buri wese naterura iryebuye tujye kubaka urusengero hejuru. Petero rero burya n'umuntu yakunda kuba imbere. Burya Petero utemeye ko ayobora byari ikibazo. Arati wese we wase byari. Ati naje hirya Yesu. Terura kirya kinini rero cyafise imbaraga. Ariyo ati wowe terura kiri. Ngo Petero yigeze hayora akabuye nkako gutera inyoni. Arakatigeye nahereye ngendana n'uyu mugabo gende kera, ibi bintu ndabimenyereye. Mana yacu tugirire neza. Ngo barazamuka wa musozi, bageze hejuru ku musozi rero. Haleluya. Ngo bakoma bavuga ati Yesu twateruye ibibuye none inzara tumereye nabi. Aravuga ngo buri wese niyicara ukwe. Ngo baricara, Petero afite kakabuye gatoya. Arangije aravuga ati buri wese icyo afite gihinduye umukati, buri wese narya ibye. Haleluya. Ngo Petero akweze gutya umuntu agasanga afise. Aravuga ati ibintu birakomeye, atangira kumwaje ko ati wowe wateruye kinini mpaho. Ati wowe itegeko riri hano, buri wese aragira gute? Ararya ibye. Kuba rero ubimazemo igihe ntibisigura yuko bakubwiye ngo terare wati niyo nateye dimasha ntacyavuyemo ndasubira. Haleluya. Haleluya. Kubutatera haleluya nibisigura ngo Imana iraje. Hari igihe iyo haleluya yari ryo sifure ryakangaye ryanyu wakangare umwana akayicakira akabarandurutse mu izina rya Yesu. Reba amateka aba muri korari ngo Yesu nasubirayo ubiretse. Umuko nivuga ngo bagezeyo baragwiriye, abandi bari mu nzira kuza no kutaza no problem. Soma ijambo ariko. Cya kabiri cy'Abami, so nababwiye se? Igice cya kabiri cyambere, reka dusome cyambere. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cyambere. Hera ku murongo w'13 no turi bubyumve neza. Noneho urageza ku 18 nasi 50 muri Bibiliya irakunanira kwisoma. Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cyaho cya mbere duhere ku murongo 13. Umwami arongera atuma uwundi mugabisha w'ingabo 50 nyene ari kumwe n'isongabo ziwe. Uwo mugabisha wa gatatu araduga, ashitse apfukama imbere ya Eliya, aramwinginga ati yewe muntu w'Imana, ndakwinginze
amagara yanje bo n'ay'abasavyi bawe uko ari 50 nagutera imbabazi. Raba umuriro uvuye mu ijuru uhejeje kwigiza babagabisha ba mbere bombi bo n'ingabo zabo uko ari 50 uko ari 55 ariko noneho amagara yanje nagutera imbabazi. Maze umumarayika w'Uhoraho abarira Eliya ati manukana nawe ntumutinye. Nuko ava hasi amanukana nawe aja ku mwami aramubarira ati uku niko Uhoraho abajije ngo mbega icyatumye atuma abantu kuri Bayali Zebubi ya mana ya Ekuroni Bayali Zebubi arigema ndi kwiradio nkavuga nti umuzimu yitwa Kanyarukizi abantu nkabona barasetsa ati nibyo zina ribaho umvira iri muri Bibiliya hano rero ngo yitwaga ndi uwo ngo mbega icyatumye atuma abantu kuri Bayali Zebubi ya mana ya Ekuroni kuraguza ngo nuko atamana yariho mu Bisirayeli wosiguje ngo nuko rero ngo tuzovyuka kukigwa ujyanyeko ngo nuko rero ngo ntuzovyuka kukigwa ujyanyeko guzopfa nta kabuza. Nuko Ahaziya aratanga nkuko ijambo Uhoraho yavugishije Eliya ryavuze maze kuko atamwana w'umuhungu yagira murumuna we Yehoramu asubira ku ngoma yiwe. Hari mu mwaka ugira kabiri Yehoramu mwene Yehoshafati umwami w'Abayuda ari ku ngoma. Ibindi byose byadozwe kuri Ahaziya none ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abisirayeli. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Mubyagire rero ku basitsi burya tugira umuco wo guhaguruka iyo turiho turasoma ijambo kugira ngo tube twirengagije utuntu tumwe n'utundi. Dusomye amagambo y'Imana y'umuntu bita Eliya. Haleluya. Uyu mugabo bita Eliya n'uyu mwami bakinnye filimi iryoshye ariko nijya kubivuga ndajya muri Israeli kandi none narwanira mu Burundi. Haleluya. Ndashaka rero kurwanira kuri iyi tere irya nyisimbukeho gato ariko ndayisimbuka fisi ikintu nshatse kukubwira kivuga ngo umwanzi wawe ntiwongere kumutinya. Ndashaka kugira ngo umwanzi wawe ntiwongere kumutinya ngo gutere ubwoba kuko icyamukingiraga Imana yamaze kugikuraho yazanye kunesha mu kuboko kwawe mu izina Mana y'amahoro tugirire neza. Ngwitse igihe kiragera Eliya agira ubwoba. Bibiliya ntikivuze kuko iramubwira ngo ntiwongere kumutinya kandi nawe wicaye aha ndabona ufise ubwoba uravuga ati uku kwezi nzakumara ese kuriya bizakunda ufise ubwoba bw'ubuzima ariko hejuru y'ubwo bwoba hari ijambo ry'Imana rije hejuru y'ubuzima bwawe rije guhindura amateka. Yusomye haruguru gatoya utangiye ku murongo wa mbere hari abaje imbere ye baramubwira ati turabizi uri umuntu w'Imana. Haleluya. Rero tuje kugufata. Ngo Eliya aravuga ati ko mubizi rero ko ndi umuntu w'Imana umuriro nuve mu ijuru uhita ubaturi ngo bose baca barashya. Noneho ngo umwami yongera kohereza aba bantu undi ahageze aca bugufi arapfukama aramubwira ati nzi ko uri umuntu w'Imana ariko ndakwinginze ukize ubuzima bwanjye ntumamagarire umuriro kuko mbonye ibyo ukoze. Ariko abantu baracyari mu rusengero ingabo bagutumyeho hari umuriro w'Imana umanutse kugira gute kuziturira. Iza kabiri nta bushobozi zifite hejuru y'ubuzima bwawe kuko umwami wazo agiye kwicwa n'iki n'Uhoraho. Mana we abo bantu niyo si bo bari datahimbaza ngo arangije aricara ngo Imana imaze kumubwira ngo ntumutinye aravuga ngo koko Imana iravuze ngo simutinye. Ndumva Imana ivuze ngo ntutinye. Nibyo warakoze urahomba ariko uyu munsi ntiwongere gutinya. Wasabye akazi barakakwima ariko ntiwongere kugira gute gutinya. Warareze biranga ariko uyu munsi ntiwongere gutinya kuko Imana nyir'ijuru n'isi nigiye kukurwanirira mu izina rya Yesu.
tekere bene forbe. Ni byinshi wagerageje, ni byinshi byaguteye ubwoba, ni kenshi waryamye ubona utari bubyuke, ni kenshi wakoze ibintu uzi nawe neza ko bitazagerwaho. Hari igihe umuntu ajya muri business ati ndabizi impano yanjye ni uguhomba. Wamubaza ati ibi bintu ubona uzabishobora? Ati ntibijya bikunda, buri gihe iyo mbikoze ndahomba. Haleluya. Kamubwira ati jya kwishura, ati garamfere yagarukiye mu wa 4, sister ntago yarenze wa 6. Tereka mfe kugenda nyine nta kundi byagenda, ariko iwacu ndabizi neza nta kintu cyavaye. Kamubwira ati Imana izakugira mariage, ati mama baramucikije, masenge bamutwaye uko, garamfere wanjye nawe aheruka gucikiza undi muntu, iwacu ntago hajya haterwa isi kizira kikaziriza ko hari n'itumbiri wacu. Reka mubwire ngo ayo mateka yose yakubabaje umutima, Data wo mu ijuru araza yahindukize, ayahinduremo umunezero w'ubutabazi, ayahinduremo umunezero wo kugirirwa neza, ayahinduremo kutabarwa n'Imana. Abarokore ko baracyahari? Abo umurokore umwe ari mu rusengero ngo atere haleluya. Nibyo harimo abo mbona avuga ati jewe se ko nkundanye nawe tumara ukwezi bikaba biranze. Nibyo reka byange, ariko nuko uyu munsi wari utaragera. Impamvu byanze nuko uyu munsi wari utaragera gute? Kandi kosa waguyemo ntuzongere kurigwamo, kuko ubu bigiye kwemera mu izina rya Yesu. Ndumva bigiye kwemera mu izina rya Yesu. Umva ikitumye bigiye kwemera. Ngwiriye amanukana imbaraga ajya imbere y'umwami, atangira kugira ibyo amubaza. Eliya aramubwira ngo kuko wagiye kuraguza, kuko wiringiye imana z'ibigirwamana, ubwo buriri uryamyeho ntuzagira gute, ntuzabubyuka. Niyo natangariza umuntu wese wakugiriye nabi, niyo nabwira imbaraga z'abarozi n'abapfumu, niyo nabwira karande n'imyaka yose, uburiri baryamyeho iyi saha Imana niri bubemerere bongera kubyukaho. Kandi nibabubyukaho sinzongera no kubwiriza. Sizongera nzicara nduka abandi babwirize mvuge ni ntako ntari nagize. Ariko abantu bari hamwe wireba nabi ntabwo ari njye nzabikora. Hano Imana izakora iwanjye gutabarwa, ahubwo Imana izanye ibyawe mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Sinzi icyifuzo wazanye, ntiza amaguru yawe uyahagarareho. Nimba waragiye mu bapfumu, ibyo ni akazi kawe. Nimba iwanyu barakurase izindi mana, abo twe turi kumwe ku iradiyo nababwira ijambo rikomeye. Ndababwira ni uwakwakiriye ashobora kugutwara inyenyeri yawe ugasigara uruhira ubusa. Tugeze mu mwanya wo kugira gute, wo kugaruza inyenyeri yawe. Tugeze mu mwanya wo guhamagara Imana kugira ngo ikore, kandi ikore imirimo n'ibitangaza. Tesiri grere dotaye betote reboni fore dotayina. Ukora iki Imana? Uriho uriga gushona ko mbona atari byo uzakora. Mbonye utarabirangiza haje umuntu arakubwira ngo ngwino twigendere. Utarangiza umuntu aje kugusaba ibintu by'intuza bisa n'urukundo, urangije uravuga ngo se ngo haragera tujya ngo reka tubyige. Wowe uriga ku biki? Urabyigaho mani harumiwe. Genda umubwire ngo nabyemeye, mukureho mikoro hereza uwo hepfo. Wabyumvise? Ntongere kujya kubyigaho, ugende umubwire ngo nagize gute. Wabyumvise? Ariko hari uwo nzi
ntabwo byange hajya harimo uwabyanze ndaje guse ari uwabyanze akina na jyewe data w'amahoro ahabwa icyubahiro umeze gute umeze gute ntabwo uharwara gute wivuje hehe nawe wivuje hehe nawe kubera iki utajya kwa muganga ngo barebe ibiri kubera iki mama wawe wabaye waramubwiye icyo kibazo ufise kubera iki se umuntu amenya asengera iki byagufashe ryari ingana gute hari umwaka bimaze ntawe hariho umuntu ukorera nta muntu uraguha akazi wavuye yute mwapfuye iki guteza ubwo washwana n'umuntu nta na kimwe bindi yakwigenjejeho guteza yagutukaga iki uruhu urarwaye urya muntu mwakoranye ariho ibintu mutahurijeho agushuburizwa mu icyo kintu kimeze nk'urukeri kigenda mu nda yawe niho cyazananye kirirwa kirakonka amaraso yawe ntayo kigira si mu nda gusa niyo ugiye urazungurirwa sibyo none niyo uragenda urazungurirwa kubera iki cyakumazemo amaraso kandi gishaka kukwica nuko wageze kuri uyu musozi. Imana y'amahoro ikugirire neza kandi kurwanya ubuzima bya Yesu Kristo. Imana y'amahoro adutabare anyemeza bitema Mungu wari meze gute ubahe mu buterere ko mbona umwana se urabyara ese ko mbona ufite umwana je nkubonanye umwana kandi we nturabyara uwo mwana nuwahe nta nuzi kubera iki wemeza ko ntawuzi ntawuribuka ntumuvugire kuri mikoro ntawuribuka uravuga yego cyangwa aho niba wamwibutse urya mwana niwe ariho suruse y'umugisha wawe. Imana iguha amahirwe ya kabiri kuko ya mbere warayononye mu izina rya Yesu sibyo nguki none zibwo ngo kubera iki wari uranduhisha ngo nabyana usabonaga muri literano ringana gutya ndona avuga ikintu nafitiye ikimenyetso uvugisha uko ubona muri literaniro navugaga ikintu nafitiye ikimenyetso ngewe ujye ukinasha yishwe n'iki akwishije amezi arindwi baramubyaye arapfa. Isi ari he aba mu Kinama wowe se waramushakaga toka Go!
mikoro ngewe kugusaba muri make pe mbona ukuze kandi urakuze uvuga ko ibintu mbonye umuntu azana impeta yirukanye wowe impeta iyo ariyo Imana ibikoze ariko gukura ko ndakuze ko n'umuzi Imana irakuremera amateka irwaye gusaza neza watewe n'iki ariko ndabaza uruhare rwako ntabwo nta mezi arenga atatu nagiye kwa muganga ndabona nyinshi ufise umudamu umwe nari nigeze kubyara umwana we mu bibazo ufite no kudatera imbere harimo umuntu w'umumama mbonye atari uwo muri ko mudagaruka mu kwita ifuni n'uwundi yagutwaye umusatsi w'ahantu navuze kubera iteraniro ajya gutwara umugisha wawe n'ako kaguru kari mu bibazo by'ibyo ufise ariko numva Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Kuki utabaye umusirikare? kuko ntabaye umusirikare ntabyo nigenze kubera iki? kandi njyewe nkubonye uri uragenda imbere y'inyuma y'abasirikare ngo ube umusirikare ugakatira mu nzira. Njye ariko niho ndakubona muri iyo nzira. Genda kubona muri iyo nzira. Saba ubanza ubyibuke neza. Hano nta documentation hari, nta nugira icyagutwara kandi nta kibi ugize ukorera mu gisirikare. Ndabyumva ko utacyifujije, rero ndabyumva, ariko njyewe ndakubona uri inyuma yabo. Nyuma y'abasirikare. Yes. Okay, reka mubaze ikintu kimwe. Imbunda urayizi? Ngenda yizi kurya abapolisi baba bagifite gutya n'abasirikare. Ndayibona. Kuki utigeze ugira amatsiko yo kuyifata gutya wumva ibiripimo? Uvugishije ukuri? Gise mbonye ibintu bibiri. Wabyumvise? Mbonye Imana igukuraho urubanza rw'imbunda kandi we ntayo wakozeho, ariko mbonye abantu bagufata kugira ngo zane iyo mbunda igutera ikibazo. Noneho Imana yambwira ngo igukuyeho urubanza rw'imbunda kandi we nta mbunda uyizi nk'uko nanjye murenzi ngize gute nyizi. Burya nyizi umupolisi ayifite. Na perereza turimo nta neki gusa Imana igukuyeho urubanza rw'imbunda. Wabyumvise? Wabyumvise? Igukuyeho urubanza rw'iki?
dusabe Imana ikimenyetso. Reka dusabe Imana ikimenyetso. Tuyisabe ikimenyetso. Fe nawe twasaba ikimenyetso. Umuhanuriye gutya narakimusabe nabwo Imana muhe ikimenyetso. Munyuma aravuga ati nakibonye. Wabyumvise mu igurupe yiwawe ako kantu kari karimo kandi wowe ntabyo narimo wanashaka, ariko ayo makuru hari uburyo wari uyazi ariko wowe ntabyo urimo. Rero hari igihe wicarana n'abantu babi bakagukwegera mu ngorane. Numvise Imana imbwira ngo niba ushaka amahoro ugire gute witandukanye n'itsinda ry'abantu mugendana. Rurabyumva uryitandukanye naryo uryigirwe ku ruhande, kuko hagiye kuza agakuku kandi bazayora kandi nta cyaha bazabakoze. Twakomeje tuzamura amaboko yacu. Haleluya. Umusore yagusabye urukundo? Yega. Uriteguye gusubira kubibwira iwanyu? Uriteguye gusubirayo kubibabwira ngo wamubonye? Ubwa mbere naraguhanuriye urabyibuka? Haleluya. Nkubuza kumutwara hehe? N'ubu ndakubujije. Nubu ngize gute? Nyine ba witonze. None byahari ibyo wambariye? Wigize umbwira ko umufise? Ntiwahagaze ari ukambwira ati ndagarutse kumvira Imana. Si wowe wese ubona isezerano ryongereje. Wewe rero banza utuze, nige muhanuzi mpari ku buzima bwawe, nzakubwira ngo birakunze cyangwa ntibirakunda. Nibyanga tuzabikorera ijuru. Wanyumvise? Byanze ni Bujumbura. Ariko niwongera kumujyana ku Gatumbi wanyu, uzongera ukorosinga indi myaka 5. Iwanyu niho hari iki uruzingo rwawe. Bakuzirikiye ahantu inyuma mbona hameze nk'ari igiti cy'ikibonobono. Bagushakira umugabo w'umuzimu baramuguha kugira ngo utazarongorwa. Iyo ugiye ufite igitangaza cy'ubukwe wa muzima ahita yongera akakwambara, wamanuka Bujumbura bigahita bihagarara. Wabyumvise? Ntusubire rero ayo makuru yagumano yashyire muri wowe. Nahani Bujumbura bahakorera dote bikagenda neza. Yeah.
peredo taina. Namwe kubuzima bwe mu izina rya Yesu. Piri ya sandra do taina. Ufisa amatwi wa muzimu we. Navuze ngo murekure. Navuze ngo murekure. Ufisa amatwi uri huranyuma. Zeti bini fora do taina. Rekura nonaha. Rekura nonaha. Navuze ngo murekure. Jina la Yesu Kristo. Tangira usohoke. Ubuzima umeze nk'igikeri wikwega mu buzima bwe. Navuze ngo rekura nonaha. Kominduru umurekure. Kominduru umurekure. Kominduru umurekure. Koma induru umurekure. Navuze ngo kominduru gende. Navuze ngo kominduru gende wa muzimu we. Lepa ya sandre do tai. Kominduru gende. Chicaro gikuru cyawe twagifasha. Rekura nonaha. Navuze ngo rekura. Koma induru gende. Koma induru gende. Koma induru gende. Ndamaga imbaraga. Ushobozi bw'umwuka wera. Muriro. 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 Rekura nonaha. Rekura nonaha. Rekura nonaha. Rekura nonaha. Rekura nonaha. Ndamaga imbaraga n'umuriro w'Imana. Ndamaga imbaraga n'umuriro w'Imana. Rekura nonaha. Rekura, rekura. Navuze ngo murekure. Navuze ngo rekura ubuzima bwe. 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 Rekura ubuzima bwe. Muriro. 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 Ndahamagara umuriro muri iri teraniro. 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 Rekura. Navuze ngo rekura. Navuze ngo murekure. Uyu mwanya rekura ubuzima bwe. Navuze ngo rekura ubuzima bwe. Navuze ngo rekura nonaha. Letere beri fori grene do tai. Rekura ubuzima bwe. Navuze ngo rekura nonaha. Navuze ngo rekura nonaha. Mini sora do tai. Domini santo. Jehova no, Mungu kafungue maisha yake, fungua maisha yake, fungua maisha yake, kila uchawi, kila urogi, kila hasira yote ya shetani iliyokuja juu yake, na shika nyara, na teka nyara kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Sasa hivi na alika moto nikatuweke huru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na achilia maisha yako, naweka huru, naweka huru, naweka huru, naweka huru, naweka huru katika jina la Yesu. Kila minyororo, kila shina ya ibilisi iliyosimama juu ya maisha yako, kuikataza kubarikiwa, kuikataza uende mbele, sasa hivi nimevunja chini ya roho ya Yesu, chini ya damu ya Yesu, chini ya nguvu ya Mungu, chini ya mafuta ya kimbinguni katika jina la Yesu. Jehova Mungu ukamuhudumie, Jehova Mungu ukamuonekanie katika jina la Yesu, mwana Mungu aliye hai. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord of Israel. Yakatalabosai eketelebo sintelebo zai. Jehova Bwana, maisha yake mikononi mwako, naweka mikononi mwako, naweka mikononi mwako, naweka mikononi mwako Baba. Namfungua katika kila sana aliyofungwa na ibilisi katika jina la Yesu. Hii ni mwaka wake wa kuinuliwa, hii ni mwaka wake wa kutembelewa, huu ni mwaka wake wa kung'aa katika jina la Yesu. Aliyeshika nyota yake, aliyeshika ndoto yake, kila mapepo ya shetani ya kufinyilia chini na shika nyara
katika jina la Yesu. Hii ni wakati wake wa kubarikiwa, hii ni wakati wake wa kuinuka, ni wakati wake wa kujazwa furaha, ni wakati wake wa kutembelewa na Mungu. Baba, tenda miujiza, Baba, tenda miujiza, bariki maisha yake, bariki maisha yake, hatua zake iende pamoja na wewe, hatua zake zitambuliwe na Yesu katika jina la Yesu, mwana Mungu aliye hai. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit.